Ka ora te awa i Waihī, ka ora te iwi. Me pehere te mahitahi, me mahitahi tātou i wangiriwi a tātou wanoa. Kei tēnā iwi tāna kōrero, kei tēnā tāna kōrero, kei tēnā tāna kōrero. Kei a mātou tā mātou kōrero a Ngāti Whakahemo. Reira kai ta mine te po ngā take Māori, te tahi o Tukana. Piti kau ana ki a koe hare tāwhiti mai. Te huarahi, inume te klanga o te whānau nei. E rima ngā iwi ko Ngāti Whakahemo, ko Ngāti Whakauwe, ko Ngāti Mākeno, ko Ngāti Pukēo, ko Tapuika. Ko te take, ki tēnei te krauna me ngā kaunihera arohe i ngā tino paruparu heki iho nei e roto i te wai. Ka aua paruparu, ka re tika nei ke kai ngā kai oko nei. Nā te māro, nā te kaha o te whānau. Ka tau tohe ake ki ngā kaunihera arohe kia whakapaipaitia hoki tēnei wāhi. Tēnei kaupapa te Wahapū o Waihī, e koke whakamua ana ngā iwi e rima nei a Mākeno, Tapuika, Pukēo, Whakauwe me Ngāti Whakahemo. Tai atu ki te kaunihera arohe, tai atu ki ngā kaipāmu me ngā tangata, te hāpori o Pukehina nei, ki te whakaora, ki te whakahauora hoki, i te ara wai e tere nei. Ngā pautiaki ko whakapaua hirahira nei nā i Te Heriheri. Ko Te Heriheri nei he wāhi kāinga mo ngā manu, pērā i te mātuku hurupewo. E rere ana mai a whangamarino me te awa o taikehu ki enei momo wāhi. Nā reira ke konei hoki teti wāhi mō rātou, teti kāinga, teti kohanga hoki mō tō rātou ngā manu mātuku nei e rere ana ki wiwi ki wawa. It's really significant in that it's an exemplar of how iwi can come together to lead out a project that can make a difference for our estuary, Waihī. So we're going to manual, yeah, and then we're going to press start. Oh, the green start. one. And she'll kick up in a minute. Oroko mai a Te Wahapū o Waihī, he rā ngai whakarauora i te taiao. Ko tōna rautaki he whakarauora i a hine repo me wō nauri. The biggest benefit is it actually offers filtering of water that comes off the farms and other things, captures the nitrogen, the phosphorus, and actually all those sorts of pollutants. The plants absorb it. We've actually planted 52,000 plants here in the Heriheri, you know, with another 24,000 to go. Ka nui hoki te hari me te kō o te nākau. A menga mihi ka meha hoki ki a Roana Bennett ma tērā momo. E ngana nei ki te tiaki i te whenua, ki te tiaki i te wai. Engari ki te tiaki hoki i te hāpuri. Ma enei momo mahi e kite ai te oranga o te tangata. Ma te oranga o te whenua e ora i te tangata. Ka riru hea rā i te kraunga tēnei whenua i te wā i o tātou mātua tupuna. Koenei tā rātou mārakai, ngā kai katoa o te repo, ka hala mai kokona ki konei. Te mea nui ko hoki mai anō tērā wahanga ki a mātou, ki a Ngāti Whakahemo, mea a mātou hapu whanaunga. Taihua ke ngā rā, ngā marama, ngā tau, āhere ake nei. E tutuki ai te kōrero nui, ka ora te awa i Waihī, ka ora te iwi. Heeni Te Mate Koiwi tēnei, mā Aukaha. Ko te reo, te take.